Ndabanamukije mwese abakunzi bacu banywanyi bacu ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV turazindutse muri iki gitondo cyo kuwa Mungu ku itariki 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024 turazindutse kugira ngo turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru agendanye n'ibikomeje kugenda bitangazwa hirya no hino mu isi, ariko cyane cyane muri aka karere k'ibiyaga bigari ahakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye. Turaza kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, abarirwa mu rubanza rwitiriwe Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa AFC barizwamo M23, ntabwo bongeye guhabwa ijambo nyuma yo kwandagaza leta ya Kinshasa, bakongera kumvikana bayishinza gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo nka FDL ndetse n'abawazalendo bamaze igihe bakora ibitero by'iterabwoba ndetse no kwangiza ndetse by'umwihariko no kwica abaturage nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndetse uwitwa Eric Nkuba uri mu bashinze AFC wamaze gutabwa muri yombi afatiwe i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, yaje guhishura byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse avuga yuko afite imashini nuko bayibufatiriye ngo yarimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye byerekana amashusho ndetse n'abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye bawazalendo ndetse n'aba FDL bakorana na leta ya Kinshasa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. ADF kandi ikomeje kugenda ishimangira yuko by'umwihariko ishobora guhindura ibintu ku butaka bwa Kongo mu gihe leta ya Uganda itaba ikomeje kumvikana nayo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu majyaruguru y'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ADF imaze kwica abasivile 90 mu misi 8 gusa. Aba kandi bakaba barakomeza kugenda bariyongera umunsi ku munsi, nyuma y'uko by'umwihariko mu kwezi duhejeje inyuma mu kwezi kwa gatandatu abantu bagera ku 157 nabo baje kwicwa muri uko kwezi nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kumera nabi, FDL ikomeje kugenda igabwaho ibitero bikomeye cyane, ndetse bikaba binavugwa ko yaje kurungira mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko n'ubundi yari isanzwe ifite imikorere mu gihugu cy'u Burundi, dore ko amakuru ahari akomeza gushimangira ko FDL isanzwe ikorana n'urubyiruko rubarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi i Burundi rizwi nka CNDD-FDD. Ubu noneho kugeza amagingo aya ngaya hakaba hazindutse amakuru akomeye cyane avuga yuko Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi FDL yamaze kwinjira muri ibyo bice, yamaze kugenda ihagera iri guhunga ku buryo bukomeye cyane nyuma y'imirwano imaze imisi ihanganishije imihari igiye itandukanye ku butaka bwa Kongo, waba umuhari wa M23 ukomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za Kongo nabo bafatanyije. Uyu muhari ukaba ukomeje kugenda wivugana abasirikare benshi, ubundi bambura ibikoresho ariko kandi ukanabafatana n'ibirindiro, bigatuma bamwe bafata icyemezo cyo guhungira mu bihugu by'i Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi Chilombo baje guhura, ariko kandi bahura mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane nk'uko ari amakuru dukesha imboni zacu ziherereye mu gihugu cy'u Burundi. Kurya banaturanye ngo ntabwo bigorana yuko aba bategetsi bajya banahura, ngo baje guhura hanyuma baganira ku bigendanye no gutegura indi ntambara nshyashya, intambara ishobora kuza guhindura ibintu ndetse ikazana andi matwara ku butaka bwa Kongo, mu gihe Bwana Tshisekedi akomeje kugenda abona yuko ibintu bikomeje kumukomerana, ibyo yitaga ibintu byoroshye bikomeje kugenda bimubana ibibazo bikomeye cyane, kuko kugeza ubu M23 ikomeje kugenda igerageza kumufatana ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ndagushuhuje kandi nkwifurije icyumweru cyiza, nkwifurije gukomeza kumererwa neza wowe dukurikira uri hano i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikira muri mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, reka mbifurize amahoro y'Imana cyane, mbabwira ngo muramuke amahoro, mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Abadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, abadukurikira muri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku mugabane wa Afurika, tubifurije ibihe byiza. Abadukurikira muherereye hirya no hino mu isi ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, nkwifurije amahoro y'Imana cyane. Reka nkwibutse gukora sabone kugira ngo ubashe kuzajya uronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Hari ibitero bikomeye cyane rero by'umwihariko byaje kugenda bigabwa ku mutwe wa FDLR, ni umutwe umaze igihe
kugeza amagingo aya ngaya ukorana na leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi, akaba ari ibice bikomeje kugenda bigaragaramo icyo twakwita imirwano ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, ariko kandi hakaba hari ubufatanye bukomeye cyane, bivugwa ko ari ubufatanye bukomeje guhuza ingabo z'u Burundi n'iza Kongo ndetse n'uyu mutwe wa FDLR umaze igihe wagiriza kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni umutwe kugeza ubu ngubu ukomeje kugenda unafatirwa ibihano n'imiryango igiye itandukanye ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika, ariko kandi abaturage benshi bakaba bakomeje kugenda bawubona nk'ikibazo nyuma y'uko wamaze igihe ukomeza kugenda ugerageza gutera ndetse no kwangiza ndetse no gukomeza by'umwihariko guhangana guhangana n'umutwe wa M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nyuma y'imirwano rero imaze iminsi iba, bikaza gutuma FDLR yose iva mu birindiro byayo yari irimo by'umwihariko hano muri teritwari ya Rucuro. Ubu noneho amashyamba yamaze kugenda yavamo, bikaba bivuga ko yatangiye guhungira mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga ko bagiye kubakiraho igisirikare gikomeye cyane ngo bazaza bataka igihugu cy'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amafoto rero yaje kugenda ashyirwa ahagaragara cyangwa se yaje kujya ahagaragara arerekana bamwe mu barwanyi ba FDLR bari kugenda bahunga ku buryo bukomeye cyane, aho bari bafite ibirwanisho, aho baje ngo kwinjira mu ishyamba rya Kibira ndetse ngo bakakirwa na bagenzi babo muri rusange basanzwe babarizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi kandi kugeza amagingo aya ngaya bikomeje guhuzwa ndetse n'uruzinduko cyangwa se umubonano waje guhuza abategetsi bombi, hagati yo ku ruhande rwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Evariste Ndayishimiye, aho ngo bagiye kuganira kuri gahunda y'aba basirikare ku buryo bagiye gutegura ikindi gisirikare gikomeye cyane kizabasha guhangana na Red Tabara, ndetse by'umwihariko bakaba bashobora kuba banahangana ku buryo bukomeye cyane n'ibindi bitero bikomeye cyane bya M23 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga muri rusange. Kugeza ubu rero by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda abihindura isura ku butaka bwa Kongo, ndetse kugeza amagingo aya ngaya Bwana Tshisekedi biravuga yuko akomeje kugenda agira ubwoba ku buryo bukomeye cyane, ndetse akaba akomeje kugenda ahahamuka, aho akomeje kugenda ashimangira ndetse anavuga yuko ibintu bikomeje kugenda bimubana bibi cyane, bikaba bikomeje kugenda bituma nawe ubwe akomeza kugenda agira ubwoba muri rusange. Ni Bwana Tshisekedi wagerageje kugenda ashimangira ndetse anavuga yuko yiteguye gukomeza guhangana ku buryo bukomeye cyane n'umutwe wa M23, ashimangira ko adateze na rimwe kuzigera agaragara muri gahunda zigendanye n'ibiganiro, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya uyu mugabo akomeje kugenda ashimangira ndetse anavuga yuko by'umwihariko noneho ibigendanye no kurwana bisa naho byamaze kumunanira cyangwa se byamaze kumuyobera nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa muri rusange. Hagati aha kandi rero nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se uko bikomeje kugenda bitangazwa, hari amakuru akomeje kugenda avugwa ku butaka bwa Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, aho kugeza amagingo aya ngaya abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko ubu noneho ibintu bikomeje guhindura isura nyuma y'ibyo Bwana Eric Nkuba aherutse gutangaza ubwo yari ari mu rukiko hano i Kinshasa. Ni urukiko by'umwihariko ruri kuburanishirizwamo urubanza rukomeye cyane rw'abarirwamo ibyaha bigiye bitandukanye birimo kwinjira mu mutwe w'iterabwoba ndetse no mu bindi byaha bigiye bitandukanye, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya bakaba bakomeje kugenda bagorwa no kuburanisha bamwe mu gihe bamwe bahari abandi bakaba badahari, ndetse kugeza amagingo aya ngaya abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bakaba bakomeje kugenda bashimangira yuko bakimara kumva gahunda ya M23 ubu noneho ibintu byabashije kuba byababana bibi cyane, ndetse bakaba bakomeje kugenda bashimangira ndetse banavuga yuko noneho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Uko rero bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barashimangira ndetse bakanagaragaza neza ko noneho amaherezo ya Tshisekedi asa naho yamaze kugenda agaragara nk'uko bimaze igihe bitangazwa muri rusange.
Kugeza ubu rero ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ndetse ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse uru rubanza rukaba rwaje kugaragaramo noneho kwimana ijambo kubo ku ruhande rw'aba baburanaga. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa ntabwo rwongeye guhereza ijambo abaregwa mu rubanza rwitiriwe bwana Colonel Nanga uyobora ihuriro rya AFC ry'imitwe ya politike ndetse n'itwaje intwaro nyuma yaho bandagaje ubutegetsi bwa Kinshasa bwa President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abarebwa n'uru rubanza rero rwatangiye tariki ya 24 Nyakanga 2024 ni 25 barimo Nanga ariko kandi abari mu maboko y'ubutabera bwa RDC nabagera kuri 5 gusa aribo Eric Nkuba Ashebando alias Malembe, Safari Bishori Luce, Nicolas Samafu Makino n'uwitwa Nanga Basiane ndetse n'uwitwa Ngangaya Nyamacho uko bikomeje kugenda bigaragara nyuma yo kwivuga imyirondoro. Urubanza rwahinduye isura ku munsi warwo wa kabiri hari ku itariki ya 25 Nyakanga kuko by'umwariko Malembe n'abandi baburana bemera ko ari abanyamuryango ba AFC bakaba baragaragaje ko batemewe batewe ishema no kuba bari muri iri huriro banenga imikorere ya leta yabo. Ni urubanza kugeza magingo yanga kandi rwakurikiranywe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'amateleviziyo akomeye cyane hirya no hino mu isi, aho ubona bari bafite gahunda yo kugerageza gukurikiranira hafi ibikomeje kugenda bitangazwa. Eric Nkuba kandi yabwiye urukiko ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikorana n'umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Asobanura ko by'umwariko iyo mudasobwa ye bibye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, yatangiye avuga by'umwariko ngo ye iba itarafatiriwe ngo yari kwerekana ibimenyetso birimo amashusho ndetse n'amafoto n'inyandiko bigiye bitandukanye byerekana yuko iki gisirikare cya leta ya Kongo gikorana na FDLR. Uyu munyapolitiki wari umujyanama wihariye wa Nanga yanenze kandi imikorere y'ubutabera bwa RDC, yibutsa uko perezida w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe yigeze kuburanishwa icyaha cyo kunyereza miliyoni z'amadolari yagenewe imishinga yo kubaka ibikorwa remezo bikamuhama ariko kandi bikarangira afunguwe. Ubu ngubu akaba ari umwe mu bantu bakomeye cyane babarizwa ku butaka bwa Kongo. Malembe kandi yagize ati buri wese yakurikiye urubanza rwa gahunda y'imisi 100 rwafatiwe umwanzuro itegeko nshinga ryarakandagiwe. Ninde wavuga ko by'umwariko kunyereza umutungo w'igihugu ari imiyoborere myiza? Twashinze AFC kugira ngo tuzane impinduka, tuzane demokarasi mu gihugu. Twahisemo kandi intambara ntabwo ari AFC ifite intego yo gufata Goma cyangwa se Butembo, ahubwo ni Kinshasa yose. Nyamaco wavugaga n'ijwi riri hejuru cyane yabwiye urukiko ko abanyamurenge nta mutekano bafite mu burasirazuba bwa RDC kandi ko by'umwariko akarengane nako kabaye kenshi gakomeje kugenda kabarembya. Ati ntabwo twebwe abanyamurenge tukiva mu ngo, abantu bose bo mu burasirazuba bwa RDC Kinshasa babita abanyarwanda. Iyo uvugiye igiswahili Kinshasa bakwita umunyarwanda. Numva ngo icyerekezo ni ukurinda ubumwe. Ese ubwo bumwe ni ubuhe buri hehe? Yakomeje agira ati rwose ndi umunyamurenge, ndi umunyamuryango wa AFC, munyitegereze neza, sinshobora kubihakana ku manywa cyangwa se nijoro. Ni byiza kubera ko by'umwariko ngeze imbere yanyu kugira ngo mbabwire ko twebwe AFC dushaka gufasha igihugu, no kubera ko by'umwariko ubuzima bw'abanyekongo bwahagaze ndetse buri mu manegeka ndetse buri ahantu habi cyane. Urubanza rwakomeje ku itariki ya 26 Nyakanga gusa umucamanza Colonel Efomi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, Robert uruyoboye yavuze ko ababurana cyangwa se ababunganira mu mategeko batongera guhabwa ijambo kubera ko ngo amakuru batanze ahagije nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Colonel Efomi yagize ati urukiko ruhamya ko rwabonye amakuru ahagije, bibaye ngombwa ko urubanza rusubikwa hazakurikiraho by'umwariko kwakira imyanzuro y'ibyifuzo kuwa mbere ku itariki ya 29 Nyakanga isa 4 z'igitondo.
ibyaha Nkuba na Nyamaco na bagenzi be by'umwihariko babo baregwa birimo kugambanira igihugu, ubwicanyi, kugerageza kwica, kuba mu mutwe utemewe n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Nibiramuka bibahamye bashobora kuzakatirwa igihano cy'urupfu kuko biri mu itegeko ryamaze gutorwa cyangwa se byamaze gushyirwaho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi